Cristiano Ronaldo an apiano Georgina akham takzet nupuya anei lo melta. Report atanga landanin Al Nassr superstar Cristiano Ronaldo le apiano Georgina te chu tunla hian in karbo rok a fulo hlenin atar langa chung kunom tak andin theidon lo ni na langta. Footballer ropui Cristiano Ronaldo chuan akopui Georgina chu anheto takzeta tundin muna in thren mai theian ni baka nupuya po anei du lo mel niin Portuguese television program Noidas Etrelas chuan atarlang journalist Daniel Nascimento point he thu hi ka soifo thin kha an pani hian in karbo rok a thalawani in thren mai theian nia ani na taka chuan Ronaldo hian Georgina hi akham hlo an fate chom seilen Turin anom dun mai zokane ani nei bok hiklawang tin a soilang thoi bok Ronaldo kumsam thumpareta upale Spanish model Georgina kumsam ni pakumi te hi kumsang ni sompro kuma anin tonga kumsari chuanga ain zui tone journalist Daniel Soidanin Riyadh shopping centera Georgina chuan ahun amang thina ahun mandana Ronaldo chu alom lo ti soin apoi berzok chu Georgina hian akopui Ronaldo levela om anga ai ngai hi ani tin achungchang chu asoi chokane ma se heti la hian Cristiano thiantha Philippa Gastro ve thung chuan Ronaldo le abiano Georgina te inkar chu engkima tha ti soin 100% in an thu soi hi arin thlak ative bok heng an nu pa inkara boina omanga soitu te hi Georgina ngaina lo tu te le thubel chian do lo manga an ma ni beitu te an ni tin Gastro chuan an thlawang a ho ve thungane in khellaya athilti pakhata wangin Cristiano Ronaldo chu Saudi Arabia ram chosan Turin norna anasa Al Nassr superstar Cristiano Ronaldo chu ain khellaya tilmu khoya wangin Saudi Arabia ram chosan tura norna anitelin anasa tel ti hretane tholeni zan khan Al Nassr football club le Al Hilal club te chu ain ma chona he match poimo taka hian kumsum thumpareta upa football superstar Cristiano Ronaldo chuan match to vele fans te ma atila khoiti an muane anin khelna mun hi Riyadh Fed International Stadium an nge Talk Sport in atarlan danin Ronaldo an mi pui muwa atil khoya ache dan chu zamorong kaya ngai nin dan phallo ani thuan tarlang Ronaldo an atila khoi live video chu social media lama adar chiam nuin lawyer Nov bin Ahmed chuan Saudi ramatanga thonbo Turin anorjui ta ani heba ka hian Saudi prosecutor office lama complaint thelu ngalania footballer Ronaldo chu wantlang mit muwa zamorong kaya chia pu ani thu atar langbok